The performance shopping was created due to my curiosity towards the myths and the desires surrounding the present consumption culture. What is a consumer? And what is a political consumer? The material derived from the actors themselves, the audience, and theoretical texts such as The Travels of a T-shirt in the Global Economy by the American economist Pietra Rivoli. Goals for the American people here at home. This work begins with keeping our economy growing, and I encourage you all to go shopping more. Ding dong! Velkommen til Centrum for Oplevelser. Frit, fornuftigt og fleksibelt. Og ingen lange forklaringer. Hver gang jeg tjener 200 kroner, så går 40 af dem til lønning. Mit arbejde her skaber arbejdspladser for en hel række andre mennesker. Det er vækst. Jeg har 2 barnepiger. De hedder Johanne og Marie. De er fra Jylland. De er studerende. De får 100 kroner i timen. De deler aftenerne, de tager hver anden. Jeg er jo ligesom her hver aften. I love to work day and night. I also love to work at Christmas. Jeg prøver at snakke dansk, du bliver sidste prøve. Du bliver sidste. Of this glorious enterprise. Quality has 3 enemies: broken thread, dirt, needle pieces. You are afraid. Don't be afraid of the dragon. Don't be afraid of the dragon. Don't be afraid of the dragon. Og vil påtage mig en hvilken som helst opgave, indtil jeg får lavet det her firma. Dirty roots and piece of clay. Covered kittens on his lap. Make your back, that's the test. So shake that ass, make it. Hvad sker der nu? Hey! Hvad er det, vi fortæller her? Hvad er det, der kan ikke fortælle? Og så ser de der indianer, der har sunget deres sange i 20 år. Og det eneste, jeg tænkte, det var, hold dog kæft!
Det er multinationale selskaber, og det er frie markedskræfter. Og hvad er du ved at lave med din t-shirt? Jeg er ved at skabe et identifikationspunkt, så medierne og venner og fjender kan se, hvor vi kommer fra, og hvad vi protesterer imod. Synlighed skaber bevidsthed. De bliver simpelthen omdannet og lavet om til fuldstændig latterlige reklameslogans. Altså, eller Nike's Just Do It. Just do what? Do the fucking dishes! Du går ind i Irak, eller du går hjem til dig selv? Do what? Altså, så rebellens oprør mod de multinationale markedskræfter giver altså næring til de selvsamme markedskræfter. Så ja, ægte kreativitet er oprørsk og subversiv. Den vender simpelthen op og ned på alle eksisterende måder at tænke på og leve på. Den laver om på alting! Undtagen kapitalisme. Petra, hun pakker sin kuffert, sætter sig i flyveren. Last destination, Africa. Pietra Rivoli's t-shirt ends up in Dar es Salaam. And here, on the shores of East Africa, we experience the absolute clash of interest between market and democracy, between consumer and citizen. Shopping ends its journey around the world by going back to the beginning, back to the local shopping center in Copenhagen, asking the customers, what is a consumer? And what is a citizen? Oh, it's such a perfect day.